Dobar dan i od mene. Da vam poželim ja dobrodošlicu na drugom festivalu savremene književnosti i bukiranje. U sklopu promocije književnih dijela savremene književnosti Crne Gore i regiona imamo i prateći program koji će se sačinjavati paneli na kojima ćemo govoriti o raznim temama, a ovo je prvi od njih, nazvan Sve boje nacionalizma, na kojim je drago da predstavim svoje večerašnje goste. Prvi njih je profesor Hrvoje Klasić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, gospođa Dalibor Uljarević, direktorica Centra za građansko obrazovanje, i profesor Radan Prekić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Nikšiću. Pošto vrijeme prolazi, polako ćemo svi probijati termine, tako ne bi puno dužio nego da počnemo. Sama tema panela zasnovana je na tome zato što postoji jedna generalna pogrešna percepcija istorije, to jeste da određene stvari nisu promjenjive. To jeste da se u istoriji neke stvari su nepromijenjene, da su vječne, da su konstante, a među njima su i neka određena poimanja nacije i nacionalizma. Upravo zbog toga što je to jedna vječna tema upotrebe i zloupotrebe dnevne politike, ovaj panel smo osmislili da malo dekonstruišemo kako su se generalno mijenjali nacionaliteti i pristup nacionalitetima u posljednjih 100 godina u Crnoj Gori i regionu, a i kako ti identiteti i te ideje utiču na političku scenu. Tako da počnemo sa profesorom Klasićem. Vaša uža specijalnost jeste Jugoslavija i Socijalistička federativna republika Jugoslavije. Sama Jugoslavija je imala kompleksan odnos ne samo sa svojim nacionalnim identitetom, već i sa identitetima federalnih republika koji su je činili. Kako je dolazilo da li je dolazilo ili kako je dolazilo do evolucije tih identiteta i zapravo kakav je bio odnos Socijalističke federativne Jugoslavije kao ovim temama? Prije svega, dobro večer, hvala na pozivu organizatorima i stvarno je nevjerojatno, evo, prošli tjedan sam govorio u Šibeniku, u 10 sati navečer je bilo preko 100 ljudi, ovdje sada, dakle, evo, u ovo vrijeme, da je vas ovoliko, vjerujte mi, u Zagrebu nema šanse da bi u ovo vrijeme ovoliko ljudi slušalo ovakve razgovore, tako da stvarno vam hvala na strpljenju i pažnji. Pa kad govorimo o nacionalnim identitetima u Jugoslavijama, treba naravno krenuti od toga odakle ljudi, odnosno odakle narodi, nacije dolaze u tu Jugoslaviju. Ja se uvijek sjetim i uvijek to napominjem da mi je najdraže nekako u zadnje vrijeme pričati sa mladim ljudima, sa studentima i sa strancima koji postavljaju pitanja koja ne podrazumijevaju. Jedno od najdražih pitanja koje često citiram na ovakvim tribinama je kada me student jedan pitao, kaže, gledajte, Irci, ponosni Irci dolaze u Ameriku, ponosni Italijani dolaze u Ameriku, ponosni Njemci dolaze u Ameriku i svi postaju Amerikanci. Ponosni Hrvati, ponosni Srbi, Crnogorci, Slovenci ulaze u Jugoslaviju i niko ne postaje Jugoslaven. Zašto je to tako, pitam vam. I u principu, malo kad razmislite, onda vi kažete, ma da, ali mislim, drugo smo mi od Iraca, ili ne znam, od Italijana ili od Njemaca. Stvarno počnete pitati što je to drugačije. I stvarno, odgovor na pitanje kako Jugoslavija se odnosila prema nacijama je pitanje kako su te nacije uopće nastajale, u kojim okolnostima. Usporedbe radi Njemačka kada nastaje, tamo dakle 70. godina ujedinjena Njemačka, dakle prvo nastaje Njemačka, pa onda nastaje njemački nacionalni identitet. Kod nas je obrnuto, u stvari kod nas nacije već, recimo tako, formirane, ulaze u Jugoslaviju i nije bilo šanse da nastane jugoslavenski nacionalni identitet. Bilo je nekih pokušaja, ali nikad on nije zaživio i nikad nije uspio, iako, dakle, i u toj Jugoslaviji nisu svi nacionalni identiteti bili jednaki. Crnogorski nije bio jednak srpskom, niti hrvatskom, pa ni slovenskom, a makedonski ili, da ne kažem, da ne spominjem neke druge, dakle, posebno od manjina, kako se to govorilo, iako su te manjine nekad bile duplo veće od većine. Ali to je, dakle, veliki problem bio. Što se tiče Hrvata generalno, ali i mnogih drugih,
odnos prema Jugoslaviji, a i prema vlastitom identitetu je velikim dijelom ovisi upravo o činjenici kako je bilo prijašnje iskustvo. I to je ono što, dakle ja sam stvarno doista netko ko sam cijepljen od nacionalnog identiteta, osjećaja meni, dakle u nizu identiteta koje vidim kao važne u mojoj osobnosti, nacionalni identitet mi je 28. po redu, dakle doista, iako ne mogu pobjeći, imam ime tako koje me baš uvijek otkrije nekako odakle sam, ali mi ne znači ništa. Međutim, hoću reći, ipak su Hrvati bili s pravom razočarani i ljuti na ono što ih je dočekalo 1918. godine. Mnogi drugi, dakle ja sad govorim o Hrvatima jer sam se time bavio, ali šta tek Crnogorci mogu reći, šta tek mogu reći Makedonci ili neki drugi. Ali u tom je problem veliki što dakle Jugoslavija pokazalo se da nije imala šanse prije nego što je nastala. Upravo zbog toga što je, dakle, nije bila ono što se smatralo da će biti. Nakon Austro-Ugarske, nakon Turskog, Osmanskog carstva će biti sad jedan prostor za južnoslavensku braću u kojoj ćemo biti ravnopravni, u kojoj ćemo imati jednake mogućnosti razvoja, jednake mogućnosti kadrovskih rješenja, jednake mogućnosti vjerskog obilježavanja, dakle nekakvih ili vjerovanja. To se nije dogodilo već od 1918. godine. 1945. je pokušala to na drugi način riješiti, da tako kažemo, vidimo nažalost kako se to riješilo, odnosno da niti inzistiranje na bratstvu i jedinstvu, niti silna borba protiv nacionalizma nije uspjela, nego je u principu gurala pod tepih neke stvari koje su se onda nakupljale i 80. godina eksplodirale na način kako neki od vas ovdje se i sjećaju, neki su i sudjelovali u tome, možda i u Dubrovniku, a neki samo su mogli čitati o tome. Evo, ja bih s time za sad završio. Hvala puno. Profesore Prekić, kao što sam već napomenuo, kao i za mnoge druge istorijske procese, generalno publika smatra da je percepcija nacije nepromijenjena kategorija, iako mi svršeno dobro znamo da nije. Odnos ka crnogorskom identitetu se mijenjao i u predjugoslovenskom i jugoslovenskom okviru toku 20. vijeka. Koje je sve to faze prošao crnogorski identitet u periodu, ajde da kažemo, Jugoslavije, ali i onom predperiodu nastanka nezavisne države? Mislim da je prvo veoma važno da to konstatujemo, tu datost koja se predstavlja o neminovnosti istorijskih procesa, pa isto tako i neminovnosti onoga što su nacije i nacionalne kategorije. Mi naime danas, iako možemo nacijama da govorimo u najboljem mogućem slučaju nekom pojavi 19. vijeka, mi imamo ovdje u javnom diskursu da mi u nacijama govorimo u 10. vijeku, u 9. vijeku i da se ta granica stalno pomjera, zato što postoji to uvjerenje da ukoliko jedna nacija svoj identitet gradi što dalje u prošlost, ona je utemeljenija, a to naročito imaju potrebu da rade neke policentrične nacije sa kojima mi negdje imamo jako iskustva na ovom prostoru. Kad govorite o crnogorskom nacionalnom identitetu, tačno da je tu bilo nekoliko faza i bilo bi jako nepristojno s moje strane da pokušam u ovako kratkom vremenu da izvedem, tako da nećete mi zamjeriti ako samo dam neke ključne ideje tog procesa i mislim da tu prvo trebamo da definišemo nešto što je bila negdje u prvoj polovini 19. vijeka i sredinom 19. vijeka nešto što bi mogli da nazovemo državotvorna ideja i kao prva državotvorna ideja koja se pojavljuje na ovom prostoru, ona se pojavljuje za vrijeme Petra II. I knjaza Danila i to je ta ideja o obnavljanju Ivanbegovine. Kada se kaže Ivanbegovina, misli se na državu Ivana Crnojevića i da je to prva neka ideja o obnavljanju nekog teritorijalnog integriteta i neke državnosti koja je postojala u srednjem vijeku. Knjaz Danilo imao je dosta praktičan plan i on je, osim te državotvorne ideje, imao svoju ideju koja je imala i neke konkretne političke ciljeve. Prije svega to je bio ta jedna vrsta otklona od ruske spoljne politike i pokušaj približavanja francuskoj politici, jer je na taj način želio da riješi ključno pitanje Crne Gore, a to je bilo razgraničenje sa Osmanskim carstvom i jedna vrsta, ne možemo govoriti sad o međunarodnom priznanju, ali jedna vrsta u kojoj bi recimo velike sile prihvatile da je Crna Gora ima neku svoju posebnost, da li kao dio Osmanskog carstva ili kao neki njegov odvojeni dio, da tako kažem. Kako je završio knjaz Danilo i na koji način je on završio
završio, pokazuje domete te njegove politike i u nekom dijelu i knjaz Nikola je negdje nastavio tu politiku, međutim samo u nekom prvom dijelu svoje vlasti. Mnogi bi rekli dok je bio živ vojvoda Mirko, on je bio na toj ideji, nakon toga tu ideju je promijenio i ključni događaj u tom procesu je 1869. godine njegov odlazak u Petrograd, kada od ruskog cara dobija sablju srpskog kralja Milutina i kada mu Rusi kažu ti si naš ključni čovjek na Balkanu i mi u tebe imamo povjerenje. Oni koji malo bolje znaju istoriju zna da se to poklapa sa nekim događajima u Srbiji kada Rusija ne može da djeluje na te procese i kada jednostavno treba ključni saveznik na Balkanu. I od te 1869. godine taj razvoj nacionalnog pitanja kreće u jednom potpuno drugom pravcu. On negdje do 78. godine ima svoju neku dinamiku koja se tiče prije svega tog oslobodilačkog pokreta protiv Osmanskog carstva i međunarodnog priznanja. Međutim, kasnije on ima apsolutno tu tendenciju bespogovornog priklonjenja onome što su ruski politički državni interesi na Balkanu i vrhunac te politike 1910. godine potpisivanje vojne konvencije kada Crna Gora i formalno, ja kažem, tada kapitulira, ne 1916. ili 18. nego tada. I tada ulazimo u neki novi proces koji se završava 18. godinom, jednim velikim razočarenjem prije svega i Crne Gore i Crnogoraca, zato što su obećanja koja su bila u tom trenutku od te neke velike države i nove države bila potpuno iznevjerena. I onda u tom trenutku se pojavljuje jedan drugi fenomen, a to je fenomen komunizma koji je imao jako utemeljenje u Crnoj Gori. I taj pojam komunizma je veoma značajan, uopšte koncept komunizma je značajan za razvoj crnogorskog nacionalnog pitanja, jer se nakon 1918. godine, ako izuzmete aktivnosti Crnogorske federalističke stranke i ono što su oni na neki način pokušavali da problematizuju taj identitet. Kasnije će taj proces definisanja crnogorskog nacionalnog pitanja biti dominantno u sjenci onoga što su aktivnosti komunističke partije. Tu je važno istaći nekoliko ključnih dokumenata, prije svega odluku Kominterne iz 1925. godine kada oni na neki način pokušavaju da daju odgovor kako riješiti nacionalno pitanje u Jugoslaviji. To je negdje i refleksija onoga kako riješiti nacionalno pitanje u SSSR-u i tada dolazi se do tog koncepta federalizacije i federalne države i to se na neki način formalizuje 1928. godine na ovome 4. kongresu Komunističke partije Jugoslavije u Drezdenu kada se negdje stvaraju te konture jugoslovenskog federalističkog uređenja i između ostalog definiše Crna Gora kao jedna od posebnih jedinica tog sistema i veoma važna stvar u čitavoj toj priči, ono po čemu će isto tako biti značajan ovaj proces, to je da se tada konstatuje opasnost od velikosrpskog hegemonizma koji je bio potpuno moguće jednostavno primijeniti na prostoru Crne Gore. Preskačem i dolazim do drugog zasjedanja AVNOJ-a kada se te stvari na neki način etabliraju i onda dolazimo do maja 1945. godine i onoga čuvenog teksta U borbi Milovana Đilasa kada on pokušava da definiše šta je to crnogorska nacija i crnogorska nacionalna zajednica i tu imamo taj definisanje tog nekog, kako bih rekao, koncepta dualnosti u uprošćenoj ajde kažemo, pojednostavljenoj verziji. Đilas kaže da crnogorski i srpski narod pripadaju istoj etničkoj grupi, da su oni u tom smislu pripadaju istoj etničkoj zajednici, međutim da je kroz te istorijske procese crnogorski narod izgradio svoju nacionalnu samobitnost i u skladu sa tim on ima pravo na naciju. I na tome se ostalo sve do 65. godine 4. kongresa Saveza komunista Crne Gore kada se otvara potpuno jedno logično pitanje. Oni postavljaju pitanje kako to da mi imamo nacionalnu državu, imamo naciju, a nemamo nacionalnu kulturu, nemamo nacionalne institucije, nemamo jezik, nemamo ništa ono što karakteriše jednu naciju i tada započinje taj proces, prije svega 68. godine onim velikim, ajde kažemo, kongresom ili raspravom o crnogorskom nacionalnom pitanju, kasnije onim prvim dokumentom iz 1970. godine kada se stvaraju osnove za razvoj i crnogorskih
nacionalnih institucija kulture i svega toga. Kažem, jako je kompleksna tema i onda sam možda samo ukratko pokušao u nekoliko ovih teza da ovo definišem i nadam se možda će biti posle prilike da detaljnije o tome govorimo. Apsolutno. I to je izazov, kompleksnu temu predstaviti jednostavno. Daliborka, gospođo Uljarević. Već 2 decenije Centar za građansko obrazovanje, ali i ti lično, aktivno nadzirate crnogorsku društvenu i političku scenu, a učestvovali ste i svjedok svih ključnih promjena u našem društvu u tom periodu. Čuvši kakva je kompleksnost nacionalnog pitanja u Crnoj Gori i regionu, kakvu ulogu su identitetska pitanja igralo tokom svih političkih previranja u prethodne 2 decenije i 20 godina i da li je postala određena konstanta ili su se stvari vremenom mijenjale? Dobro večer svima, ili dobar dan, kako ga još ko doživljava. I to je naravno jedno vrlo složeno pitanje, ali sad malo vraćajući se i na nešto što je Hrvoje rekao govoreći o tome koliko je Amerika bila kišobran različitim narodima, a zašto to nije postala Jugoslavija. Ja mislim da dolazimo do onoga što je kakvoća političkih struktura koja u značajnom nije bila u mogućnosti, odnosno nije bila kapacitirana ni u toj velikoj Jugoslaviji u kojoj danas vrlo često imamo i jedan romantiziran pogled s pravom gledajući našu realnost, a posebno uzimajući u obzir aktuelne lidere, da ih tako nazovemo, da ponude nešto što je sadržaj koji će zapravo biti prijemčiviji, o kojem će se ljudi mnogo više okrenuti i koji će biti pokretački u odnosu na identitetska pitanja. I sad direktno negdje odgovarajući na tvoje pitanje, ja mislim da su ta osjetljiva, intimna, identitetska pitanja svih ovih godina o kojima ti govoriš decenijama unazad bila predmet teških zloupotreba od strane političkih aktera. Oni nastavljaju to da budu i danas. Naravno, tome se prilazilo na različite načine. Osvrnuću se samo na ovaj period od obnove nezavisnosti. Znači, mi smo u tom periodu propustili priliku kao društvo, a ja opet cijenim da tu najveću odgovornost nose i donosioci odluka, da ulože i ono što je bio i njihov potencijal i njihovi resursi u osnaživanje identiteta, u zaokruživanje svih identitetskih i osnova i okvira i izgradnju institucija. Cijenu plaćamo danas, jer društvo koje nije tu vrstu stabilnosti uspostavilo, vrlo je lako prodrmati, vrlo je lako izazivati ovu vrstu zemljotresa koju svjedočimo. I evo nešto smo i u početku, slušala sam malo prethodni panel oko te klerikalizacije koja je sada toliko prisutna u Crnoj Gori. Ja vjerujem da ćemo se složiti svi ovdje da nas je neko pitao prije 5 ili 10 godina jesmo li mi religijsko društvo ili ne, da bi nam to bilo toliko daleko da to prosto ne bismo mogli da stavimo u crnogorski kontekst. U međuvremenu smo dobili nešto što je zapravo najbliže jednom estradnom izrazu religije, ali on je jako opasan jer on zapravo najopasnije zloupotrebljava ta identitetska osjećanja. I samo jednu stvar da zaokružim, najčešće se u tom dijelu koristila diskriminacija kao osnov toga da neko treba nešto da kompenzuje ili da je na neki način privilegovan. Ja nisam vidjela kroz istraživanja javnog mnijenja, oni nam nude ipak neku vrstu empirije, da smo mi imali makar poslednjih 10 godina koliko smo mi radili na tu temu istraživanja, nisam vidjela osjećaj diskriminacije među građanima i građanki Crne Gore na nacionalnoj osnovi. Najizraženiji osjećaj diskriminacije je postojao na političkoj osnovi i zatim ono što su određene manjinske grupe, govorimo o LGBT osobama, ženama, pripadnicima različitih osi grupacije i tako dalje osjećali, a pri dnu te ljestvice se nalazi osjećaj nacionalne diskriminacije i to, rekla bih, vrlo disperzivan. Znači, on nije bio prisutan dominantno kod oni koji se izjašnjavaju kao Srbi u nacionalnom pogledu, a to je recimo bio jedan od ključnih argumenata koji se koristio poslednjih godina u političkoj komunikaciji. I zaključit ću samo time da kao jedno društvo koje je suštinski neobrazovano,
mi smo propustili tu priliku da reagujemo argumentima na niz tih manipulacija koje su naravno se naslanjale, i to podlačim, na ono što je osjećaj, na ono što je vrlo intimno i bile vrlo moćne. Znači, i sada moramo razmišljati o tim strategijama kako odgovoriti svemu tome, a pritom ne nastaviti dalje zloupotrebljavati upravo identitetska pitanja. Hvala. Hrvoje, pitanje konkretno i namijenjeno, jer u crnogorskom javnom prostoru dosta pričamo o crnogorskom identitetu, o srpskom identitetu, ali generalno smatram, možda subjektivno, da se ne zna toliko dosta o hrvatskom identitetu. Da, naravno, kao i svi drugi identiteti, hrvatski identitet je doživio razvoj i promjene, kako u 20. tako i 21. vijeku, i koje su to suštinske osnovne faze razvoja identiteta i gdje se on nalazi i danas? Ja bih stvari oprosti, malo mi baš ovo što je Daliborka rekla, to je jako bitno. Ispričat ću jednu kratku priču koju često spominjem. Prije par godina mi se javila mailom jedna osoba koja živi u Utrehtu s ovih prostora naših, ne mogu po imenu i prezimenu zaključiti odakle, i ona mi je napisala, veli, profesore, pratim vaše izlaganja, pratim vaše nastupe i sve je super, osim što moram reći da sve to što radite na potpuno pogrešan način. Ja sam ostao u šoku, ona kaže, vi polazite od pretpostavke da ljudi žele čuti istinu. A ljudi ne žele čuti istinu. Dakle, ljudi imaju napred zadate neke svoje vrijednosti i žele potvrdu ili ne žele uopće. Dolazimo do toga što je sad Daliborka rekla. Ja često citiram svog prijatelja Milu Kekina, možda ga znate, dakle pjevača bivše grupe Hladno pivo, koji ima jedan stih koji kaže, na ovim prostorima ljudi kad nemaju pojma imaju stav. Ovdje svi imaju stav, a stav psiholozi između ostalog definiraju da je nekako, da se sastoji uvijek od informacije i od emocije. Čini mi se da na ovim prostorima je emocija još uvijek prevladava u odnosu na informaciju. Jednom prilikom sam govorio na jednoj tribini o tome je li u Hrvatskoj 90. godina bio i građanski rat. I onda kada sam ja namjerno doveo citate od Franje Tuđmana gdje govori o građanskom ratu, u jednom trenutku su se digli branitelji koji su došli u zadnju red, bila je puna dvorana i počeli su se derati na mene kako to već obično biva. Ja sam rekao, ali ljudi, mislim, ovo su činjenice, a onda ja viknuo, pusti ti činjenice. Tako da, to je nešto što je ovdje, a kad govorimo o tako apstraktnim stvarima, a nacija je u principu apstraktan pojam. Dakle, to nije nešto, sad rodio sam se kao muškarac ili kao žena ili ne znam, mislim da sam ovo ili ono, nešto što vidite, što je fizički. Dakle, nacija je nešto u principu vrlo apstraktno. I ono što ja najviše zamjeram, evo malo prije sam to pričao sa prijateljom Edom Popovićem, kojeg ćete kasnije moći čuti danas. Mislim, meni je to nevjerojatno kad čujem iz Srbije, mislim, Crnogorci su Srbi ili bili su Srbi. Mene to podsjeća isto kao tipa Rusko-Ukrajinci su Rusi. Mislim, da li su jednom bili? Da li su stvarno postali u jednom trenutku? Koga to briga? Ako u ovom trenutku postoji dovoljan broj ljudi u Crnoj Gori koji smatraju da su Crnogorci, ili u Ukrajini da su Ukrajinci, ili u Bosni da su Bošnjaci, onda čemu priča više o tome da su u 16. stoljeću bili ovo, ono ili ne znam što god? Dakle, to su te stvari koje ovdje na ovim prostorima su nevjerojatne, pa je tako, mislim, i sa pričom o tom hrvatskom identitetu, ja ću sad preskočiti cijelu povijest i vratiti se u stvari u sadašnjost. Taj strah od Jugoslavije, od jugoslavenstva koji ste čitali ovih dana, da je tražilo se da, ne znam, se Alenu Islamoviću zabrani, mislim da mu se zabrani ulazak u Hrvatsku, iako on hrvatski državljanin, ali ne znam, valjda ne smije izaći pa ući, ne znam kako se to biva, ali zbog toga što pjeva pjesmu Pljuni zapjeva moju Jugoslaviju. Ja sam rekao, dajte mi pokažite jednu stranku, jednog političara, jednog intelektualca u posljednjih 30 godina u Hrvatskoj koji je rekao ili mislio da treba obnoviti Jugoslaviju. Najbolje kad od desničara čujete
ne znam, oni bi htjeli, ne znam, u novu Jugoslaviju. Ja se pomislim, zar vi stvarno mislite da bi više s Hrvatima iko htio ikuda, u ikakvu Jugoslaviju ili ikakvu zajednicu? Jer kao samo se nas pita i gdje mi kažemo tu će svi odmah za nama ići i bit će s nama. Kao da smo zaslužili da s nama iko bude u ikakvoj zajednici. Ili, ne znam, sjećam se 90. godina kada smo se odvojili, ja sam baš gledao, evo, neko mi može pomoći oko toga, razuvjeriti me, ali će biti vjerojatno vrlo malo primjera. Osnivaju se, odnosno novi nogometni klubovi, svaki je hrvatski nogometni klub. I onda se išao gledati ili ima engleski nogometni klub Arsenal, ili ima talijanski, ili ne znam, dakle, imali u predznaku talijanski nogometni klub, njemački nogometni klub, a svi su u Hrvatskoj bili odjedanput hrvatski nogometni klub, hrvatski nogometni klub, ono. Dakle, taj nekakav strah u stvari pokazuje i nezrelost, pokazuje i čitav niz ovih stvari o kojima su Adnan i Daliborka pričali. Dakle, to je povezano upravo sa ovim političkim manipuliranjem, umjesto sa tim nekakvim fine tuningom. Prije tjedan dana sam se vratio iz Norveške, prije toga sam bio u Danskoj, mislim, nevjerojatno, dakle, za rođendan oni svi okite sobe i kuhinje i šta god sa zastavama, norveškim, danskim. Nije izraz nacionalizma. Kod nas, kada bi ja došao kod nekoga u stan ko bi imao hrvatske zastave, izišao bi tog trena iz tog stana. Iako mislim si, pa šta mislim, samo zastava. Tamo me to ne smeta, ovdje mi je to znak nekakvog nacionalizma. Ili kad vidim da neki drže ruku na srcu prilikom intoniranja himne, to mi je nacionalizam u hrvatskom smislu, a kad neko drugi onda to nije. Dakle, hoću reći, mi kao da smo još uvijek u nekakvoj predpovijesti. Ovakvi skupovi, ovakvi festivali, evo kao što radi ova ekipa u kojoj si ti, dakle i Vlado i svi ostali, je u stvari nadgradnja, koja pokazuje, nažalost, da je naša baza toliko trula. I dakle, sve ovo skupo u čemu vi sad sudjelujete, hvala vam što ste na tome, je nevjerojatno vrijedno, ali baš zato što vas je ovoliko ovdje i što pričamo o ovako kompleksnim temama na ovako jednostavan način, pokazuje u stvari u koliko trulim za ostalim primitivnim društvima mi još uvijek živimo. I nema nadgradnje dok baza nije čvrsta, a nema čvrste baze bez dobre škole, bez dobrog obrazovanja, bez kritičkog obrazovanja, bez mogućnosti da vodite dijalog, a ne monolog, a mi i dalje smo društvo monologa, mi i dalje ne znamo slušati jedni druge, posebno ako ne mislimo kao onaj drugi, a kamoli uvažiti stavove od drugoga ako ima i činjenice, jer pustiti činjenice. Ali imat ćemo dovoljno vremena da mi odgovoriš na pitanje koje se ti postavi. Adnan, polako se napravi uvod od zadnjih 150 godina kreiranja crnogorskog identiteta, međutim, krajem 80-ih, početkom 90-ih došlo je do nekih promjena. I kako nam se brzo stvari dešavaju, pogotovo u posljednje vrijeme, promjene na političkoj sceni, ponekad i zaboravimo da u posljednje 3 decenije i neke percepcije na identitete u Crnoj Gori su se itekako promijenili. Okvirno, da li se mogu prepoznati neke faze u protekle od 90-ih? Mogu se prepoznati i one su jasne, međutim isto bih volio da se vratim ovo mi se sviđa ova teza da mi živimo u nekom društvu praistorije, nekog društvenog razvoja i da zaista moramo da pričamo o ovako kompleksnim temama na ovako jednostavan način i to negdje pokazuje u kom i u kakvom društvu živimo. Ne treba vas posjećati da ovdje recimo u Crnoj Gori mi svakodnevno prisustvujemo događajima i nekim procesima, postoji istorijski činjenice, postoje dokazi, postoje egzaktni dokazi za mnoge stvari, ali to apsolutno ništa ne znači, niti ima kakve veze. I onda jednostavno postavljate sami sebi pitanje kakva je funkcija svega onoga što mi radimo i zašto mi to radimo, kako to radimo, a onda opet jedna dodatna stvar koja komplikuje čitavu ovu percepciju i razumijevanje ovoga procesa, naročito kod mladih ljudi, a to je jedno učitavanje koje imamo konstantno od mnogih činilaca
činilaca svih, od mnogih društvenih aktera, a to je da oni pokušavaju čovjeka svesti na jedan ili dva identiteta. Da ga svedu na nacionalni i na vjerski identitet. Svako od nas je sadržan od desetine i desetine identiteta, međutim, mnogo je jednostavnije posložiti stvari tako da imate jasnu crno-bijelu sliku na naše i njihove i to je odlično pogonsko gorivo za sve ono što se dešava. Konkretno na vaše pitanje, tu imam jednu tezu koja se odnosi možda i na tu generaciju od 60. godina, koja je negdje od sredine 60. godina kada odlazi, to je inače generalno jedan jugoslovenski fenomen, ali posebno interesantan u Crnoj Gori od 63. godine sa političke scene počinje da odlazi to partizansko rukovodstvo i dolaze novi ljudi. To partizansko, ta nova generacija koja počinje da dolazi od 63. i ona se negdje etablira do 69. godine, oni su uradili ogromne stvari, međutim nisu uspjeli da urade onaj posljednji korak. I imam osjećaj da se isto to desilo i u ovom procesu od recimo 1997. pa do 2020. godine. Mi nikako da dođemo u situaciju da imamo 3 generacije koje će da budu na tom tragu i uvijek negdje moramo iz početka. Vi ako pogledate recimo ono što se dešavalo 88. godine kada su počeli mitinzi prvo onih ljudi koji su protestovali zbog Kosova, pa kasnije su oni evoluirali u neke socijalne mitingi, kad vidite tu količinu populizma i način na koji su se ti ljudi obraćali i način na koji su te poruke našle plodno tlo u ovom društvu, vi apsolutno to možete da prenesete na ono što mi živimo posljednjih nekoliko ili 5 ili više godina. I mislim da je tu taj neki proces nedovršene nacije, odnosno nedovršenog identiteta, ali mislim da nije problem ni u naciji, ni u identitetu, nego da je problem u društvu i onome što smo svi mi ovdje spomenuli, obrazovanje, politike, kulturne politike, način na koji komuniciramo sa mladim, mislim da je to izvor i generator svih ovih problema. Hvala. Daliborka, promjene 2020. godine su, makar nominalno, došli na talasu želje za proklamovanim pomirenjem. Možda suvislo pitanje, ali samo želim da čujem mišljenje. Da li je do pomirenja zaista došlo i da li identitetska pitanja danas igraju manju ulogu u crnogorskoj političkoj sceni nego prije 2020. godine? Pa ja bih teško mogla da prihvatim tu tezu da su te promjene došle na talasu neke želje za pomirenjem, jer onda postavljamo pitanje ko se tu s kim i zbog čega treba omiriti. A da ne pričamo o tome da čitav koncept pomirenja da bi bio istinski mora biti zasnovan na činjenicama, na njihovom uvažavanju, a ne na manipulisanju, o čemu smo pričali u prvom krugu. Mnogima je promaklo, kao i niz drugih pitanja, u ovoj našoj dinamičnoj stvarnosti, ali mislim da si ti, Miloše, negdje, ili sam makar ja to uhvatila, jednom skrenuo pažnju na jedan segment iz preambule koalicijonog sporazuma ove vladajuće većine, koja je sad fit by na još nekim dodatnim akterima, a koji se odnosi na to da će oni u okviru svog djelovanja raditi između ostalog i na afirmaciji određenih vrijednosti, principa i tako dalje i pomirenja zbog svađe od 1998. godine. Nisu pomenuli 1998. ali su rekli znači da će raditi na toj vrsti pomirenja onog što je bio uzrok razdora prije 25 godina. Da se kad se vratimo na tih 25 godina zapravo dođemo do one podjele koja je u Crnoj Gori bila za ili protiv Slobodana Miloševića. Neću ulaziti sad jer ova je publika dovoljno edukovana oko toga i čini mi se vrijednosno utemeljena, koje je to vrijednosti predstavljao Slobodan Milošević i od kojih smo mi napravili otklon. Ali je poruka bila jasna, ako je ta pomiriteljska znači uloga bila da se vraćamo tome, onda mi ne govorimo o pomirenju, govorimo o regresiji i svemu onome što to prati u našem kontekstu, uključujući onu retradicionalizaciju, klerikalizaciju i tako dalje. Znači to
ne može da se podvede po to i na koncu nema kompromisa sa vrijednostima. Vi u nešto vjerujete, vi pripadate određenom vrijednosnom okviru ili ne pripadate. To smo na kraju krajeva vidjeli i sa ovim rezolucijama koje su bile aktuelne tokom proljeća i način na koji su se odnosili politički akteri prema njima, a to smo vrlo često viđali u izbjegavanju određenja prema vrijednosnim pitanjima. I to je stvari isto jedan od onih propusta koji nam se dešava usput kad smo vrlo često mogli da čujemo nisu to važna pitanja. Vrijednosna pitanja su najvažnija pitanja. Bez njihovog jasnog određenja mi ne možemo govoriti ni o čemu. Znači, nema ekonomije bez vrijednosnog određenja, nema ekologije bez vrijednosnog određenja ili ekoloških politika, nema nijednog od tih segmenata u društvu ako u njegovoj osnovi nisu vrijednosti, a mi smo zapravo, i to je naravno rizikujući da budem potpuno subjektivna u tome, trebali da imamo neku vrstu pomirenja sa onim vrijednostima koje nas samo vode unazad i na kraju krajeva koji imamo u mnogo čemu kao živuće i danas i koji imaju taj odnos koji imaju i prema civilnom društvu i prema ženama i prema različitim marginalizovanim grupama i na koncu koji imaju taj nivo tolerancije prema drugima i drugosti kojima svjedočimo. Ja mislim da onaj i tekst koji se pominjao u javnosti skoro, koji smo imali prilike da vidimo, koji se odnose na jednog od kandidata u ovom gradu, izraz toga. Govorimo o islamizaciji, o navodnoj islamizaciji Podgorice. Hvala. Hrvoje, imam još jedno pitanje. U Hrvatskoj regionu veoma jasan tvoj glas kojim se suprotstavlja ne samo svim desnim, nego i svim ekstremnim narativima, ali prije svega desnim narativima. Ipak bi volio, radi se o Podgoričkoj publici, ako možeš malo da približiš i tu ne samo, pošto nemamo dovoljno vremena, evoluciju desnog narativa u Hrvatskoj, ali gdje je on danas? Koliko, jer postoji teza da je u Hrvatskoj trenutno na vlasti desničarska struja, da su tu ustaštvo koje se javlja od 30-ih, revitalizovalo 90-ih, da i danas postoji u Hrvatskoj i kakva je suštinski percepcija danas desnice u Hrvatskoj? Da, to je nevjerojatno, jer mislim, mi nemamo, da se razumijemo, mi nemamo desnicu u Hrvatskoj. Kad govorimo o desnici u Hrvatskoj, mi ne govorimo o nekakvim konzervativnim, demokršćanskim vrijednostima, nego onaj ko je desno, taj je vrlo blizu da bude proustaški. I to je veliki problem. Ono što mene uvijek veseli u cijeloj toj priči je nevjerojatna sličnost i povezanost ekstremnih hrvatskih nacionalista i ekstremnih srpskih nacionalista. Ali to u stvari samo na prvi pogled može nekoga zavarati, jer kao što su ustaše i četnici surađivali u Drugom svjetskom ratu, tako surađuju i danas. Dakle, danas imate ekstremne srpske nacionaliste koji dolaze, koji kad dođu u Zagreb druže se sa hrvatskim nacionalistima, tako ste imali 41. 42. 43. i to je ono što meni je nevjerojatno, dakle i kod hrvatskih, kod srpskih nacionalista danas koji se pozivaju na ustaše i četnike, koji ne pogledaju u povijesne dokumente. Mi dakle imamo danas čitav niz dokumenata koji govore o potpisivanju suradnje između četnika i ustaša. Dakle, gdje su četnici priznavali na području nezavisne države Hrvatske, priznaju poglavnika, priznaju nezavisnu državu Hrvatsku, imaju pravo liječenja u bolnicama, njihove udovice imaju pravo na penziju od NDH. Uostalom, Draža Mihajlović 45. godine u aprilu, dakle travnju, dakle mjesec dana prije sloma, a dakle nekoliko godina ili u isto vrijeme dok se odvija genocid nad srpskim narodom, on šalje 2 poslanstva u Zagreb koji se sastaju i sjede za istim stolom sa Maksom Luborićem, Artukovićem i Pavelićem i moli ih lijekove, moli ih oružje i moli ih slobodan prolaz prema Austriji. Pavelić mu odmah kaže sve, nema problema. I dakle, kad to izgovorite, kao da ste to rekli u nekakav vjetar, dakle, je to moguće, dakle, da imate takve stvari da to nikoga ne smeta. Ali kažem, isto je to i danas se događa, tako da što se tiče tog hrvatskog, pa ja bih rekao i srpskog desničarstva, to nema veze sa onime kad vi slušate, ne znam, konzervativnu stranku u Velikoj Britaniji ili CDU u Njemačkoj. Dakle, i to je žalosno i za ljevicu. Ja moram sada reći, dakle, kao neko ko sebe smatra dijelom ljevice, iako više ne znam što bi to u stvari točno značilo, ali
odnosno što bi u konkretnim okolnostima danas značilo, znam što bi trebalo značiti, ali znate, mene smeta kada hrvatska ljevica sebe razlikuje od desnice samo po tome što misli o Anti Paveliću i o Titu. To ne smije biti tako. Tu se mora biti jasna razlika u politikama, ovo što je rekla, dakle, Daliborka, identitetskim nekakvim pitanjima, vrijednosnim pitanjima, porezima, plaćama, odnosom prema manjinama, prema migrantima i tako dalje, a tu su u stvari najmanje vide razlike. Dakle, došli smo do toga da iz toga možete iščitati što u stvari desnica je. Dakle, desnice danas na ovim prostorima su u stvari okrenute prošlosti i onome što uvijek na ovim prostorima razlikuje ljude i gdje se traži razlika, i ispričavam se svima koji jesu, jer ja nisam vjernik, ali to je nažalost vjera. Dakle, ono što razlikuje ljude na ovim prostorima, dakle, vi kad sad mi ovdje sjedimo, dakle, nitko od nas ili kad počnemo pričati neće se razlikovati po tome, dakle, niti kako izgledamo, niti kako pričamo, ali ćemo doći do onoga u koju crkvu idemo ili ne idemo. Jednom prilikom ja sam predavao i student mi jedan počeo pričati, rekao mi Hrvati katolici, sam rekao čekaj malo, mislim, ko mi Hrvati katolici, mislim, ja nisam katolik, ne želim uopće biti pripadnik te organizacije, a bio sam 1991. godine u ratu kao dobrovoljac i rekao mislim, sada, ja ga pitam, dobro, jel to što ja nisam katolik jer sam manje Hrvat, onako, rekao, mislim, 1991. godine da me opalio snajper u ratu, po meni bi se škola zvala moja u Sisku, a sada mi kažeš da nisam dovoljno dobar jer nisam katolik. I onda u stvari se nadovezala jedna studentica koja kaže, veli profesore, znate u čemu je stvar? Dakle, ja kažem, meni stvarno nije bitno da li je netko Srbin, ja sam to 100 puta rekao, ja sam odrastao u Sisku i nikada se u životu nisam družio sa Srbima, ali se nikad u životu nisam družio ni sa Hrvatima. Ja sam se družio sa normalnim ljudima s kojima mi je bilo super ići na nogomet, ići na koncerte i zaljubljivati se u cure koje su bile zgodne, pametne, duhovite, a ne jesu li se zvale ovako ili onako. Ali meni jedna studentica kaže sljedeće, ali kaže, znate, profesore, to je sve možda bilo u vaše vrijeme, ali ja sam katolkinja, ako je on pravoslavac ili musliman, šta ćemo mi sa mojim djetetom? U koju će on crkvu ići, gdje će se krstiti i tako dalje. I onda ja shvatim da u stvari je nametnuto to da je vjera postala ono što nas ne razlikuje, nego što nas stavlja na suprotne pozicije. A da ne kažem da je od ljudi iz crkvi, i katoličke, i pravoslavne, i islamske zajednice, da 90. godina su se pokazali onakvima, sve onako kako nije trebalo biti. Jednom prilikom sam Porfiriju to rekao, gledaj, ja nemam vodič kroz život. Ja ne čitam Karla Marksa da bi znao kako treba ići kroz život. Ali vi imate Sveto pismo. Samo da to čitate svaki dan i da se ponašate tako, ne bi bilo ni sukoba, ni ratova, ni ničega. A dakle, ubijate jedni druge i sa križevima oko vrata, krunicama ili ne znam čime, blagoslovite oružje i dakle, evo, i sad, koja je uloga onda vjere na ovim prostorima i među ovim narodima? Hvala. Armane, prilikom jednog razgovora pomenuo sam mi da na svim sjednicama Komunističke partije Crne Gore kraja 70-ih i 80-ih bilo je diskusija o identitetskim pitanjima, a i da se tu prepoznale neke rasprave koje su dan danas vidljive. To jest da su tada počele neke rasprave i da kažemo neke manipulacije koje su dan danas vidljive. Prije svega o stepenu zastupljenosti određenih publikacija, aktivnosti i svega. Koja je posljedica toga da mi, koji je uzrok toga da mi od 80-ih iste priče ponavljamo, a i opet se vratimo malo na ono, na sve te 90-te i na danas, koliko puta smo mi zapravo promijenili taj pristup identitetu? Kompleksno pitanje, samo nekoliko teza u pokušaju odgovora toga. Mnogo je tih sličnosti, između ostalog meni je uvijek bila najzanimljivija recimo ta teza koja je skoro negdje lansirana, to je bila teza o dva nacionalizma u Crnoj Gori. Identičnu tu tezu su lansirali komunisti tamo negdje početkom 80. godina kada se u Crnoj Gori pojavljuje jedan novi pokušaj definisanja crnogorskog nacionalnog pitanja koji je odstupao od onoga što je bio komunistički. To je, ajde sada ne pominjemo i Sava Brković, etnogenezu i
taj dio priče, da ne otvaramo sad dio, ali znači on je bio drugačiji od onoga što je bilo zvanično i odmah je došlo to izjednačavanje između srpskog i crnogorskog nacionalizma, što je na neki način učitano i danas, i mnogo je tih nekih sličnosti. Ali ajde da ne gubim vrijeme u te stvari, ja ću pokušati da dam nešto što ne bi možda moglo da bude odgovor, nego možda bi moglo da bude teza koja bi mogla da posluži za problematizaciju cijele te priče. Mislim da je osnovni problem u tom identitetskom i u tom nacionalnom pitanju kod Crnogoraca je to što se ono u jednom dugom vremenskom periodu, kao što sam rekao, rješavalo pod nekom sjenkom komunističke partije. Crnogorski komunisti su dominantno bili anacionalni. Oni su bili ljudi koji su vjerovali u ideju. To potvrđuje više dokaza. To potvrđuje činjenica, recimo, da je Crna Gora posljednja od svih jugoslovenskih republika dobila nacionalnu komunističku partiju tek u novembru ili decembru 1948. godine. Hrvati, recimo, i Makedonci su to uradili sredinom 30. godina kada su dobili svoje nacionalne partije. Kasnije, recimo, imate isto, recimo, priču jednu kada recimo negdje 30. godine imate jednu raspravu u okviru vrha komunističke partije Crne Gore o nacionalnom pitanju, kada jedan iz Crne Gore, jedan od lidera tadašnjeg crnogorskog komunističkog pokreta kaže: ne, nama ne odgovara federalizacija, nas ne interesuje nacionalno pitanje. Pa da ne ulazimo u tu priču da su, recimo, početkom 20. godina nosioci komunističke politike u Crnoj Gori dominantno bili ljudi koje mi uslovno rečeno prepoznajemo kao bijelaši, da su oni bili nosioci te politike, što se negdje ne uklapa u onaj narativ o kasnijem. Tako da mislim da je to osnovni problem, ta anacionalnost i njihova dovoljna neobrazovanost i da oni nisu razumjeli šta je to crnogorsko identitetsko pitanje i crnogorsko nacionalno pitanje, i zbog toga imamo, recimo, jedan drugi slučaj, ali evo o tome možda neki drugi put, zašto je, recimo, 90% Crnogoraca koji su kao crnogorski kadrovi, koji su kao crnogorski lideri završili u Beogradu na nekim funkcijama, 90% njih su završili kao velikosrbi, najveći protivnici crnogorske državnosti, kulture i svega toga. Hvala. I za kraj, Daliborka, CGO u kontinuitetu vrši istraživanja i mislim da je jedna od rijetkih nevladinih i društvenih organizacija u Crnoj Gori da je postavljala građanima, ispitanicima, pitanje o vrijednostnim sudovima. I veoma često, ako se dobro sjećamo, ta istraživanja pokazivali su da su građani dominantno opredijeljeni ka građanskom društvu, čak nešto što smo mi definisali i ka lijevim vrijednostima. Ali kao što vidimo danas, to je apsolutno nije tačno. Da li je to zato što zapravo oni ne podržavaju te vrijednosti ili zato što oni ne razumiju te vrijednosti, što je građanska Crna Gora, što su ljevičarske vrijednosti i što je sekularno društvo? Pa ja mislim da mi živimo u društvu koje malo pretvara u paradoks ono da svako ima vlast kakvu zaslužuje ili da je takvu kako je birao, jer po svim istraživanjima koje smo mi radili pokazuje se da su građani i građanke Crne Gore daleko zreliji, daleko progresivniji od političkih struktura koje vode ovu državu i koji su vodili ranije. Kako dolazimo do toga da završavamo sa tim izbornim akterima, odnosno kasnije političkim liderima sa kojima završavamo, je pitanje koje zahtijeva dublju analizu i koje je vjerovatno i dio onih nedostatnosti koje imamo u izbornom sistemu, o čijim promjenama jako dugo govorimo, ali možda to negdje, možda je dio odgovora i u vrlo složnom odbijanju političkih aktera da promijene taj izborni sistem, da ga otvore, da dozvole građanima da biraju i pojedince i da malo oni u stvari prodrmaju te čvrste izborne liste. Na drugoj strani, ja mislim da građani i građanke Crne Gore vrlo često daju priliku mnogima. Ako pogledate, recimo, od obnove nezavisnosti, kako su neke građanske partije ili one koje su bile doživljene kao takve rasle i padale, recimo vama 2006. godine kao najjača faktički opozicijona struktura u Skupštinu ulazi Pokret za promjene, koji se u svim onim krivinama kasnije izgubio, ali onda imate pozitivne
pozitivnu Crnu Goru, onda imate URU, pa ne znam sad pokret Evropa sad, to su sve neke strukture koje su bile doživljene u nekom izbornom ciklusu kao progresivne, ali su iste te strukture najsnažnije i ja mislim najstrožije građani kažnjavali već na nekim sledećim izborima zbog iznevjerenih očekivanja. Tako da ja ne bih podcjenjivala, iako su oni vrlo često podcijenjeni naše građanstvo, ali i vjerujem da je ova smjenjivost vlasti u koju smo ušli i brzina promjena kojima svjedočimo negdje šalje poruku, posebno na posljednjim izborima gdje smo imali istorijsku najnižu izlaznost. To je bila kazna svim političkim akterima, izraz nezadovoljstva izbornom ponudom. Sada imamo jako puno listi i u Podgorici, recimo i u Kotoru, i jako puno onih inicijalnih listi koje se formiraju, ne znam, građanskih, posebno sam to vidjela u Kotoru, koje pokazuju da građani već preuzimaju malo više u svoje ruke u okviru tog organizovana i ne bih više, i nećemo više nikad imati jednu dominantnu partiju ili dvije dominantne partije. To ide u potpunu defragmentaciju i bit će naravno mnogo teže svima da na taj način manipulišu i zato recimo sada imamo taj napor jedne strukture Pokreta Evropa sad da kroz ono što je jedna populistički pristup ekonomiji, odnosno ekonomski populizam, pokuša održati sebe neko vrijeme. Istrošila se priča identitetska, ali je populizam ostao kao još uvijek jedno snažno sredstvo manipulacije. Hvala puno, hvala publici, nadam se da ste uživali u prvom panelu. Sada kratka pauza, nakon toga novi panel i još 2 promocije knjige do kraja drugog dana drugog festivala bukiranja.